Haka jingpur syang ban pen i nam ya ki tiar kitar ki bala penwandur haki babun rukam. Na lor ke jing pen i ya ki jingdro dor ki jing thau do bertha bat ki wei. Kesandur Arts Craft and Design Society East and West Khasi Hills District haka khat Sautari Risau Araja Arpusan haka sien ke beningkong kala yo ban penlong ya kesandur Arts Exhibition ha hall jongka khat Sau Pra College Mairang. Ya kini ke program ke ban penkot haka khat Pratari Risau Araja Arpusan lawan ban pelia do Principal Secretary Ketenat Arts and Culture ke Sarkar Jela uba FR Kharkongor kum ukongsan har ringkat ke jinga don lang ke Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District ke Kong Anita Kharpor u Principal ke College u Dr. Boldness Nong uba Marbor Sing Marbanyang Artist na Mairang ki kena school na lor kiwe. Habakrana kani ke jingalang ukongsan ulapan pau bakatanat arts and culture kandang yai persyang ban penslur ya ki artis ki bakentop lang ya borok lang laki long ki nong snador ki nong o strong ki nong drodor bat ki wei bakin ya chakmat. Nolor kata ula kentu ya ke society bakan pen mi no kawai ke Jaka ka bakerpang ban pen inam ya ki Jingshna bat ki Jingdro da ka baong bagi nong wan Jngohkai perthai na ki wei ki jella kim wan tang na ka benta ka Mariang Henry ki wan ru na ka benta ka Riti ka Dustur. Bang lok dak kuburan The Kalong Kajik Persian Jog Department Indanyai Penslur, Indanyai Iksan, Indang Pensapriang, but Indang encourage Yapi Kumki artists, the whole artistic community Kumano, complete the painters, the sculptures, the sculptors, the designers, but for the term Pindanyai Yachman, but so remember what of he. Pimre tadi tadi part-time artist, tadi ada pijing pulih, tadi universities ke berher. Kata company yang seriousness, jombi yang art. Kita nak beri jombi beladan belalui pulih, sesuatu ni kita siapa Rajiv Gandhi University, siapa Tripura, berkeleng-keleng. Berkata hi company yang seriousness, jombi kuno bagi kuat bagi nang kio. But so kemudian banyak semua Umrei tang bagi kuat akan sakut tang hapi indri bagi tasim kia ban form ya society kani ka Sandur society ban lemba kani ka Sandur society benda kani ka exhibition ka ban ngom ngai bagi play but ngai ba kani ka Jingshna kani ka Jingshna but Jingshna ki banwan kanang he kanang kio ka Mairang ni kan sakren ya gibrio ki bawan keleng Apa jela penambah jela bagi kawan peg kawan saki. Kumbang long sheki bagi Jaka cari barang group beliau kita lihat terbang dan peg yang di art district. Let's say kinong wan juga pertanyaan itu kin saya wan cuma supaya Mairang kinong yang bicara ni wan peg yang di artwork jupi bagi yang di artwork jupi itu bila babin showcase bila babin deal yang dor kita heha dan kita ba di walang group. Baru ki souvenirs, baru ki gifts bagi anak ini apa Mairang ni. Kimnan kam bagi pai Shillong, kimnan kam bagi pai siapa Guwahati ni sekalita. Kila ada di treasures bagi lakmi nang ni. Kaya itu ki artist kimnan koi ke space, koi ke common space, bagi lakman showcase ni baru ki kam jupi, ki creative works jupi. Ini ki paintings jupi, ini ki sculptures jupi, ini ki prints jupi.
dari pembinaan ke permanent studio, ke permanent exhibition space, beliau nabar jelas kinuan chane, because beliau kinuan tentang nature, kinuan tentang culture tu. Perkam Meghalaya jungi very a state which is rooted in nature, connected to culture. The nature and culture together. Kinuan tentang Kilong Kiba, kinuan tentang Kikshat, kinuan tentang Tirot Singh, tentang history of Tirot Singh, dan kinuan tentang culture. The cultural tourism kiri-kiri kaba ऐसे apa Meghalaya hinang hamduna, bonzen ni la concentrate yaga nature tourism. Kilong Kiba, Kikshat, Kikrem, then tentang beliau kitangulu, one experience yaga craft, cuisine, culture. Colors, fashion, food, flavors, baru kita. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya